جه ناوندا نوچین اورینت نیوز بولتن کردی ایوار باش. رزگار کرنا گنده غبیش لتل تمره و کشتنا 25 چتین داعش لباشوری کوبانی. اردوغان دبیجه امن لدیجی آوا کرنا دولتک کردینه و 15 روز جهل بجارتنا رمانه و هدف دنگ خواه بلند بر. شانده انکسه بو کنگره جنیف سه دگهجه سویسرا و ارتش الفتح نخوشخانه اجتماعی یا لگندواری ادلب رزگار دکه. گنده غبیش 1 کیلومتر روجاوی بازار تلتمر ده در چارچوبه پنگاوا فرماندار روبار دا هات رزگار کرن. ده پنگاوا فرمان روبار دا شروان نیپگه ده گنده غبیش 1 کیلومتر روجاوی تلتمر جچتین داعش رزگار کرن و لگوری جدرین میدانی کد انجام وان پفچینان دا هجمارک چتا هاتن کشتن و هیز نیپگه ده چالاکین خدا بردوامن. چیای عبدالعزیز به هیزا یپگه به تواهی رزگار بو به پیواندی فروکین هف پیمان ابنتوی هر وها هیزن داعش لتل تمر هاتن دور پیش کرن ده انجام اپراسیون رزگار کرنه دا گلک جبل خانه و وسایت داعش کتن دستن یپگه لبا اکرم صالح آگاهی بیتر هم تماشا پشتی رزگار کرنا هرما عالیا جری خستنا داعش اپراسیون یکینین پاراستنا گل یپگه هر بی پیش ودیچه یپگه کاریبو گوچیای کازوانا آن گوچیای عبدالعزیز بتواهی بندست بکه یا گودبو بارگه هکسرکه جدا شیره هبونا داعش لسر هرما عالیا و باشوری سریکانیه هاتا برین هر وها یپگه گلک زیان گهاندن داعشه و دست خدانی لسر گلک چک وسایتین وان و تا آنها گلک لاشین داعشه لسر چیای کازوانان بر آویتینه اف حمله بریا ده روزه حتی دست بکرن اف ده روزه حاسه که تلتمر سر کانی دا جپه که میوسا مزن هیه نه ام وی شکلی مبر خدا عبدالعزیز نه وکی خویات که ام نه سر سلسله عبدالعزیز بخونه نه اف اپراسیونا نه گشته سر سلسله عبدالعزیز او گوندی نه خویا دکنجی نه اپراسیون هر گوندی دا دست بکریه نه پاش کردن گوندا هاتیه دست بکردن یعنی بخواه نه تشتگ نماه جپه تلتمر بخواه جی هاتیه پاش کردن کمی کوسا حسا کی بخواه ماه دوی اپراسیونه ده رولک گلک گرینگ هبو جفروکین کوالسیونا ناف دولتی ره گوناوندا سرکه جدا عشیره لولوت چیای کازوانان بومبا باران کر و اف یک بو سدم گویه پگه کاری بوچیا بتواهی بندست بکه حمله اپراسیون سپاقش کردن قانتون جزیره من دست بکره بو ایرو وکی کن زنن اشتا نه سر چه عبدالعزیزن و نزد 6 کیلومتر او چیا دست ما ده نه کت دست ما توای دست ما ده جبر حیا مل سرکانی و مل حسک نه همی بن کنترل ما ده هندکی وسا چند گنده وان ناف دمان دبا وسا هندر دمانه و جیک وان رفج نماجخه ایدی شکسته بون یعنی وسا همی هفته بردان و ایدی هفته قط بون خواستن هندک تشتها ارتق براوینن وسا ملبات خواب براوین او نج نکاره بون هندر دماج خواب پرانی مرن رزگار کرنا چای کازوانا گاوک گرنگ بو لسر روشا انیه شر بتواهی لسر یکانی و تلتمره و هر وها واجار حسکه وساجی هیزن داعش لتلتمره تینه دور پیچ کرن کو اپراسیونا رزگار کرنا تلتمره آنها دست بگیریه افشاغه که اجدارا کازوانا لسر چیای کازوانا مزنترین بارگهین سرکه اجداع شیره هات رزگار کرن جهیلا یکینین پاراستنا گلیه پگوه ایدی اف هریم لسر درجاهی 6 کیلومتری با آلیه سریکانیه ده و 8 کیلومتری با آریه باجار حسکه ده دی آرام به اکرم صالح اورینت نیوز لسر چیای کازوانا هیزن اسایش لباجار حسکه بریار لولاتیان سپاندن کو تفگار چونو هاتن پشتی دمجمیر حیشتی ایوار قدغه بکن و او یک بوی جیه نرازی بنا ولاتیان حسکه ین کو دبیجن باندورا و بریاره زرار ده روش ولاتیان
و لسر وی بابت اورینت نیوز سردان احمد خلیل سرباز هیزن آسایش کر و وی سربازی دیار کر که اف بریار هاتیه سپاندن بو پاراستن ولاتین حسک. آسایش گشتی روجاوا هستندن هفته ماه 50 2015 ابریار هستندش بو پاراستن ملت ما و طیبت هندری باجار حسکه ده هستندن دسپیکا حمله سریکانی و تلتمر حسکه دسپیکر لهمبری وان چته داعش الدردورة باجاري حسكي وتشاي عبد العزيز ابريار هاستندنش بو تفقرا وان شتي يعني ايغو درافن جندري شرد ايغو جندري وان گوندي گو دردورة باجار نجبر ماينة درافن يا جبر بومبي ما درافن برهاوني ما درباس من هندري باجار خوازن وك خلايا تشيكين خوازن ماينة هندري باجار بتاقينن امجل همبري ابريار هاتي ستندن جبو تفقرا وان مخدا خبكن في وقت ده دەستپێکی ملت پرسێوان هەبوو وەک تشکین و نه سەروان چەبووی دەستپێکی ملت ڕۆکی دڕۆژە وەک تشکی غەریب سەروان چێ وەکشی نەبوو دوور ملت ناسکش بۆ باراستناوانش بۆ مصلحة ملت بشكل عام اش بۆ هەنێکی ملت ئالیکار مەرەی أنا ملت بشكل عام قشت تكون عليه كاريت كان بهيز جواريره وبهيز باراستني إيه ندري باجار دو باسي شهر وفي برياري بيتينن و قدر الدهر وجاء بريار هاتي ستاندن حتى انا قلت مشكلتنا يعني بلكي بيجن فتره حش حتى صعد دايب شاف هن كاري ملات شيد وقت محلات تجاري هنا وبقاليات ومطعم وان بس نفس وقت يجي ام يشخر برسن انا كدمان ساعتين شغله زي بدل الهمبري بيجي وقتاقو تفجيرك شيبه يا عمليات انتحاري شيبه دهندري جيكم كنا ملتكم دبا جيكو هبدود سكنن ابياوي تعداي برمزن يعني فاتوراي برمزن ام دي بيجن هانا كامي تضحيات بكم روجي دي ساعه كاري خو بس الهمبري امي باراستنا خوبكن امي مساله امي بشكي خرد بكن ام تخوازن اب ملات خدي محلات وانجي علي كار مره بن في فتره اجبر ابريار ندو دريجه ابري هاتي سند دسبيك حملت ادويجم يعني حتى داويا في حمله ابريار احتمال بيسكن عندن اف بویا چند روزن و نوچه لشگریا نچار یا جنه بری زواج هاتیه بلاف کرن و جبر نوچه گلکی نرازی بوندید اورینت نیوز خواست راستیا ویا که ناس بکه و لگل هفدیتنه که تایبت ببر پرسی راگی هاندنه یا کانتونا جزیره جوان محمد اف نوچه نراز درخست. گوی داویتین گوتن سر وک هندری کانتونا جزیره ده انو بریار هاتی استندن چنا بین جنین کرد هرن سر نصیبه خو تاگو ایگو کمی حیجا صالیبی یان جی ایگو نچه پاراستنا خو سر کو بجینه کربه اسکارم ویا بیجم ابچته گوتن اساسا نجارا یکمینه ده جارا گو جیرو کو گفتگو محاولات تشویه و تشهیر کرن للسر ویره بریاگو انا بيكتيت كانتونا جزيره ديجي جبرو وياجي وصلنا قال لك درد امبرسيفي بدن لي اسخازم مش حمي تماشفاني مرجي بيجو مش حمي جهداري مرجي از بيجو ذاتا وك انجمانا قانون ساز بري انا ما قانونك درخصو ما داخل يعني انه ام زواج المدني بيكتينن يعني ام فيغا في بيتر ام داجون باليه جو ام استانجيا بيشيا خورتو كتشي خم هيلينن حمي طوائفش حمي مذهبش حمي استانجي جو بري انا ريجيمي بيكربون افيك جوان غافي جو ام خدي دركتن لجيانا كهبشنا برد جنو ميرد همان وقت دي الجمع وقت دستيا جنيه هيجي تشاوا او دستيا هني ما في جنيه دي باريزي جبر في هاويجي اسكارم بيجم ناو ما بعلم تشاوا ام خدي دركتن لجنيه دركفن لقيزي كرد ام دركفن حمي جنيه قلنا دري روج افاي كردستاني بتهيبت كانتونا جزيره دي راسي بلكي مجارة حجة صالي دي بلكي امجي وك حمي قانوني جياني وك ايجود بيجن حمي تشريعات بيجن قريداي ما في مروه بحقوق الانسان بدي بيجن انه تشينا بكتش كيمي حجة صالي او هرسر نصيبي خمير بك امجي فياد بيجن امجي ليد نرنق ونسخانك قاصر ام ما في ويت باريزنغافا امولد بيجنجي وهم دهمان وقتي دي مقوتي ده في مانيا جواكيد مقوتي ميثاق حقوق الانسان جزء جي هيفي مانيو ام فياجي بيكتين راستي ام دبينن جندفي زيدي حجة صاليبي يعني حجة صال كربح ياقو بحر صار نصيبي خوجي جبر في هاويجي يكج ارمانجو سركفتني جوروج افايش ورشا روج افاغو ام دبينن جو بيك انين او خدي دركتنا لما في جني وبسركفتنا ما في جني جي جبر في هاويجي ازبيجم ناو ما بعلمين تشاوا ام فان ما فخدي دركفن ام ذاتا ام كاري خو بيكتين
ل گندوار روجاوی کوبانی آگر به برهمین چاندنی این ولاتیان کت و به صدام توپین چتین داعش لسر و بابته این ولاتیان دل نراحتین خواه کو چتین داعش دارو مالنوان به تو باران بشوتن جهلا خوا شروان یپگه پجل گندوار کوبانی ایریشین تروریستن داعش ین لهمبری گندن قلحیدا نورلی زرک و در دور واندا این باشوری کوبانی شکاندن و دناف شر دا 25 تروریست هاتن کشتن. نوان دراگی هاندنا یپگه به داخویانیه که کوینه کتیه دست اورینت نیوز تی دراگی هاندیه کود چالاکیین ده این در دور کوبانی دا یک جی سرچته بناو ابو جعفر الانصاری و 25 چته هاتن کشتن. لسر بریار کنفرانس جنو آواکرنا کوبانی لعفرین کمیته که پشتگیری جنو آواکرنا کوبانی هاتا آواکرن. ده کنفرانس جنو آواکرنا کوبانی یا کود دستپیکا مها گلانه دا لباجار آمد هاتل دار کتن دا کنفرانس که ج 15 اندامن این هر 4 پارچه این کردستان و اوروپا و هاتا آواکرن. اندامن کوردسیون این کانتون عفرین دکتر خلیل سینو دیار کرد که وان ده چارچوبه خابات خدا کمیته که پشتگیری جنو آواکرنا کوبانی ج 4 کسان و 11 خباتکارین دلدار لعفرین آواکرنه. دکتر خلیل سینو درباری مکانیزم کار و خبات کمیته دا گفت که آستا خبات دیپلماسی به همو سازه سیویل و هین حکومی را هندر و الدروی حریم دا بین بلند کرن و جبو که آلیکارین مادی و پیک ورن آستا هلوشاندن کوبانی ور زلال کرن. روزنامه‌نامه محمد نور آلوچی جا کردین سوریه راستی اشکنجه که جهلا خوارتین نچاورس را لحول رهات لنافچه کازان سازه لحول ره روزنامه‌نامه کی کردین سوریه به نام محمد نور آلوچی راستی اشکنجه به کاران آن بکیران جلا شویدا جهلا هین خوارتین سوری و آن سوریانی و به صدام اشکنجه او بود دما کو شوفیر تاکسی که زمان دریج لآلوجیه کر آلوجی جوریت نیوز رگیهاند کو پشتی اشکنجه ویل جمع اسایشن حوله گیلی کرنه و تو گهدان لوی گیلی نهاتیه کرن. هر وها آلوجی تکس کر کو اوی بردوام بکه تا کو کسین اشکنجه لوی دانه ورن جزا کرن. سرکومار ترکی رجب طیب اردوغان دو دما بشتربونا پروگرام تلفزیونی که دا خبریا ترکی دا برسوا پرسه که لسر آواکرنا دولت کردی دا اردوغان گوت امنل دیجی آواکرنا دولت کردی لعراقنا. اردوغان دیار کرد که اول دیجی آواکرنا و دولت درنا کفن. جبر که او پرسگریکا گریدای کردان و پرسگریکا که نافخویه. سرک برزانی او دمه که جه امریکا دست پیکریه و لچند ولات دنین اوروپا پرسا آواکرنا دولت کردی آنی روژوه. چاوین کردان جی لسروک بارزانی و آواکرنا دولت کردینه. لاله کی دن 15 روز هلبجارتن پارلمانتوی ترکیه رامانه و جاره پارتیا کردان هدف بخورتی پیش ودچه و ودنگا باش لباکوری کردستان چیکریه آگاهیم بهتر لسر و مجاره در راپورا بیده. لتركيا بندا هالبجارتني جسدي دها هذا بيد في هالبجارتني ده بناوي خوي بجداري هالبجارتني ببا لغوري انجام هذا با جسدي و 11 دنگان بستينا سوزين بارتيان جهاب جودانا پارتیا ده سالات دار اکهپا لسر خبات و پروژین گو 13 سالان ده کرنه وما کزا گونک سویل کامپانیا خو بریو دبا جهبا کامپانیا خو لسر بنگهن چراسرین جواکی و آبوری ده مشینه مهبا کامپانیا هلبجارتنی لسر سوزین آبوری و نتو پرستی بریو دبا هدا بجی لسر دموکراسی و آشیتیا جواکی و چراسرکرا پرسا کردی ده مشینه هاگرگو هدا بجی صدی ده بندین هلبجارتنی درباز ببا هر زده ده اکهبا قلس ببا هذا باش بنده درباز دبا دیج 505 کرسیین پارلمانی در دور 60 تا 7 کرسیین بستینا گو درباز نبا اف هجمار ده به پارا اکبا جبر ویکی سروک وزیر احمد داوود اوغلو و سروک کمار رجب طیب اردوغان لقادن هلبجارتنی بزمان کی توش هذا برخ ندکن ویکی دجمن اسلامی تهون باردکن جالی دن وجی هر گو روزانه دچن لدجی هذا با ایریش زده دبن جيكي صباطي حتى حفظ قلانا إيصال لدجي هذا بصادو بيسوسي إيريش شيبون تاني شش قمانبار هاتنا بن چاف کرن لگوریهن آگاهین اکبا دخوازن پیشیا هدا پا ببرا دوان 15 روزان ده دل ترکی و باکوری کردستانی قادن هلبجارتنی گرم تر ببن
بله تماشاوان هجا جبور راوستاندن لسر مجار هلبجارتین باکوری کردستان آنها لگل می نورالله میرزا اندام حرکت آزادی ج باجار استانبول برز نورالله میرزا تو بخیراتی و بولتنه بری هفته که رجب طیب اردوغان دبیجه از علاوی ما هیروجی دبیجه از نل دجی آواکرنا کردستان که آن دولت که کردی ما گلو جبو خاطری هلبجارتن اردوغان هین کاره چه بکه والله جبر کو اردوغان سیاست مداره که اردوغان گلکی ویتشت بکه حتی کو هلبجارتن خلاص ببین امی ببینن که اردوغان بکه چند رنگا yani Erdoğan ve bebe Kurd ve serxabuna Kurdistan'ı hatta ku xelas nebin ku serxabuna Kurdistan'ı beriya Brez Mesut Barzani raghanda baştı bu ya. Bel. Yani eva evkin le Türkiye geleki meşhure navdare siyaset medarın ku de hilbijartına da sozendan ekseriyeti nayci Soze hilbijartına ve soze demin normal ne var Kevin soze hilbijartına brastici kadro kıymeti on gelikendeki. بله برز نورالله لوی باره هی سال وی جاره اف هلبجارتن هنکی و دنگ خواه گله کی وکیلین اجالی کردان و هدف وی جاره بخورتی در باسی پارلمانتویت به دی تخمینات دا و او ریجایا ده جسدی زیاده بکستینه Biyamın evnaha denge kurda dora sedi sezde yani anketin kutin kirin her çıkaz anketin ku yek alici tene kirin daxuyaniyen serkirdeyin AKP xuyadike ku denge kurda geleki mezun bir merz be dora sedi sezde yaji daxuyani ya cara paşi serkirdeyeki hemen demeda şevirmendi Brez Erdoğancı bu Yalçın Akdoğan goku HDP bende elbijartını derbas ve ve evka çareseriye bisekine. Yani evacı xuya dike ku evan rejaya ku ana HDP bedest xistiye devi aste da devi vakte da wan geleki tırsan diye bir şekilde dukhaz بله بله از پرسکه خواهیدن جنابی و بکم برز نورالله درباری تیکیلین دناف برا قندیل امرالی و هدف دا گلو دوزا کردی دواه البجارتنان دا چیه؟ برز نورالله دنگ مدی بیسی خویایا کو دنگ هاتیه برین برز نورالله بله جبو پسکری که تکنیکی گلکس پاس جبو نورالله میرزا اندام حرکت آزادی جباجر استانبول کوتل گلمو بو گلکس پاس بله تماشاوان هجا بولتن ما بردوامه لپشتی نو برک دریا همی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبو خواهد ناس بکشل دورات چه دوه گلالیانی اورینت نیوز باجاره کرکه لگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز
عمودي. محي الدين عيسو، أورينت نيوز، فيينا. أكرم صالح، أورينت نيوز، حسكي. دوان إيبش، أورينت نيوز، عفرين. إيمال كورد، أورينت نيوز، قامشلو. ماكسيم العيسى، أورينت نيوز، برلين. ولاد بكر، أورينت نيوز، جميدان آزادي الباجاري كوباني. بولتانا كردي، أورينت نيوز ده. يكو بهستيا. نوت يكو ديتيا. رێزگارکردنا گوندê غبêş li Tiltemirê û kuştina 25 çeteyên Daişê li başûrî Kobanê. Erdogan dibêje em ne li dijî avakirina dewleteke Kurdî ne û 15 rojê hilbijartina re mane û HDP dengê xwe bilind dibe. Şandeya Kurdî bû Kongreya Cinêfa Sisê digihêje Swîsra û artêşa El Fetih nexweşxaneya niştimanî ya li gundewarê Idlibê rêzgar dike. دوباره سلاو شانده انکس گیشته باجار جنیف و هدیترین شیورمندی د ناوبره شانده ناو دولتی دیمستوره و اهلی سوری دا پکتین دا کو بنگه که سیاسی ژ کنگره جنیف سیرا ور دیتن ته چاوری کرن کو شانده کردی د لګل دیمستوره را ایرو بجوه و نیرینو پروژین خو درباری کریزا سوری و یا کردی پیشکشی دیمستوره بکه تێزانین کو شانده کردی ج سکرتەر پێشڤەرۆ عەبدولحەمید دەروێش سکرتەرێکەتیە کورد ئیبراهیم بڕۆ عەبدولکەریم بەشار کامیران حاج عەبدۆ و مستەفا زینۆ پێکتێ تێزانین کو شاندەیەکە دن بە ناوێ رێڤەبەریە خواسەری بە سەرۆکەتیە ساڵح مسلم دێ بەشداری کنگرەیە جنێف سسێ ببە د چاری هیوا حزیران دا د دسته ائتلاف سوری به شانده ناودولتی بو سوریه استیون دیمستور را ل پایتخت ترکیه استانبول بجوه او ولاتین بریتانیا د بیژن کو آماده بونه داعش ل باجار تدمره با ولات کمزن ل سر کل پورا سوری اگاهین بهتر در راپور بیده هینجه درن تایبت د ائتلاف سوری دا دان دیار کرن کو دسته ائتلاف د بشانده ناونتوی بو سوری استفان دیمستور را د چاره هیوا حزیران د استانبول بجوه دا کو مشارکتنا رژیم اسد کو تو بیش بکن هروسا اولگوری کو هاتا راگیهاندن کو هیوی هیا کو دوی جوین دا چاره سرکرنه که با کریزا سوریه ببینن د مشارکتن دا سکرترا کار در و یانتوین یک بوی فدریکا موگرینی راگیهاند کوپراسیونن بدار بکرن و دزین انتیکه انین کوچتین داعش لسوریه پکتینن جهد لراحتیه هروسا موگرینی و داخویانی که روزنامه‌گری دا دازانین کو کفنارخانه باجار تدمر نشانه کلپورا سوریه و آنی زمان کو نتوین یک بوی کاردکه کو کریزا سوریه برنگکی رامیاری چاره سر بکن جه آلی خواه وزیر کاروبار روجهلاتا ناوینی بریتانی توباس ایلو دراگیهاند کو آمده بونا رخستنا داعش لباجار تدمره با بلاتک پریمزنه با همی ملت سوری و نشانه وی جوه که او کو داعش کفنارخانه باجیر ویران بکه هروسا ایلو دازانین کو بریتانیا به هوالبندن خوره کاردکه کو پشتگیری دجبری سوریه بکه دا کو کاری به ملت سوری ج رژیم و رخستنا داعش بپارزه لآلیه کیدن هزا هفگرتنا نامنتویه بسرکشی ولایت امریکی راگیهاند کو او مکور دکه کو فروکه نوی هجمارک سویل تو باران کریه وان جیانا خوش دست دانه هجای بیرخستنه یا کجارا یکمین لباجار ادلبه لنافچه حرم دزاروک ده انجامات تو باران فروکه هفگرتنا نامنتوی ده جیانا خوش دست دان جه آلیه خواه جنرال امریکی جیمز تیری دداخویانی که خود گود کو هیزن هفگرتنا ناونتوی لسروان قربانی هم پوشمانن چکدارن رخصنا داعش پشتی کو دست دانین سر باجار تدمره دریه تنف یه سینوری دنابرا عراق و سوریه دا بخستن بن کنترول خدا هر وها سروک فرانسا فرانسوا اولاند جی دا خوازش جواتا ناونتوی جبو پاراستنا شنوارن تدمره تفدگره لگوری چالکوان سوری چکدارن داعش درگه شیوادن دست دانین سر دریه تنفه یا گریدای باجار تدمره به یکیجی تدریین سینوری یند بنابرا عراق و سوریه دبن کنترل رژیم سوری دا نمایه جالی خوا سروک فرانسی فرانسوا اولاند کنترل کردن تدمره جالی داعش و وک گفک لسر شنوارن وی باجاری دازانین
و خواست ji cîhanê ve bi tevahî ku ji bo parastina wan şûnwaran tev bigere. لە گوندەوەڕێ ئدل بێ ئارتێشە ئەلفتە نەخۆشخانەیە باژارە جسر شغور کۆنترۆل دکە هەروسا هینژێدەرێن ئارتێشە ئەلفتە دداخویانیەکێدا ڕاگەیاندن کۆ ئیرۆ ددانێ سبێدا هێزە نوێ نەخۆشخانەیە جسر شغور پشتی شەڕێک و هەفتەیەکێ بەردەوام کرد کۆنترۆل کردن و لە گۆری کو هاتە دیارکردن کو بدەهان ji leşkerên rejîmê de encama vî şerî de hatin kuştin û gelek ji wan bi aliyê girê qerxok ve yê ku dibin kontrola rejîmê de reviyan. Lê gundewarê Şamê li navçeya Qelemon hîn malperên milîşeya Hezbollah ragîhandin ku de efserên wê di pevçûnên ku li derdora girê Musa pêk hatibûn hatin kuştin. Di heman demê de li navçeya Qelemon şerrekî demî di navbera ketîbeyên artêşa azad û leşkerê milîşeya Hezbollah rû dide û hate zanîn ku di dema borî de gelek leşkerên vê milîşeyê hatin kuştin. Li gundewarê Himsê jî hînjêderên meydanî ragîhandin ku doh roja pênçemê artêşa azad êrîşeke berfireh li dijî hêzên rejîmê pêk anî herûsa û li gorî heman jêderan ku li bajarokê Kefernaya ketîbeyên artêşa azad xalên leşkerên rejîmê yên ku li wir bi cêbûne bi mûşekan topbaran kirin û di encama vê topbaranê de hejmarek mezin ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Hêzên zêrevanên Sînorî yên Îranê li nêzîkî bajarê Merîwanê xefkek avêtên pêşiya grûpeke girîlan yekîneyên parastina Rojhilatê Kurdistanê ku di encamê de şer û pevçûn rûdan ku têda du çekdarên Îranê hatin kuştin lê tu ziyan negihîştin girîlan. Di wê derbarê de berpirsekî Kolgeha Demokratîk û Azadiyê Rojhilatê Kurdistanê ragihand ku duhu demijmêrî yek û sih xuleyan li gundê Henircan yên nêzîkî bajarê Merîwanê ya Rojhilatê Kurdistanê hêzên zênevarên Sînor yên Îranî xefkek avêt bin pêşiya grûpeke girîlayên yekîneyên parastina Rojhilatê Kurdistanê ku di encamê de şer û pevçûn rûdan ku têda du çekdarên ser bi rejîma Îranê ve hatin kuştin. Kuştina keça Mehabadê Ferînaz Xesrewanî vedengeke baş li seranserê cîhanê de di warê rûmetê de û li ser vêyekê hunermenda Kurd Hêvî Murad stranek li ser wê weşand. Hêvî Murad ji bajarê Qamişlo ye û amûjxaneya hunerî xandiye û ev bûye 5 salin dest bi karê huneriyê kiriye. Hêvî Murad ji Orient News re dibêje ku jina Kurd li ser karê bi rûmet danakeve û yek ji wan jinan Ferînaz Xesrewanî ye ya ku dengê xwe bû sedema hejrandina her çar parçeyên Kurdistanê bû. Hêvî Murad dibêje min dît ji erkê min e ku ez stranekê li ser Ferînaz Xesrewanî tomar bikim û berxwedana Rojhilat silav bikim. بەشێک ji seredana Serokwezîrê Iraqê Heyder Ebadî bû Rûsya bi derxistina çekan ku berîniha her du welatan li ser vêyekê rêkevtkiribûn. Rûsya amedebûna xwe ji bo danê çekan bû Iraqê diyar kir ku biryara ev mijar di seredana Serokwezîrê Iraqê bû Rûsya bê gotûbêj kirin. Ajansên Tirkiyeyê amaje bo yekê dikin ku li gorî rêkeftinê di navbera Iraq û Rûsyê de ya sala 2030 dê Rûsya bi bihaya 4 milyar dolar çekan bide hikûmeta Iraqê. Her wiha Rûsya xweşxaliya xwe bi şandina çekan bo Iraqê derbiriye. Parlamentoya Iraqê ji bo vekirina kanaleke Kurdî dest bi hewledaran kir. Cîgerê Serokê Parlamentoya Iraqê Aram Şêx Mihemed îro li gel Komîsyona Ragihandinê û rewşenpîriyê li ser mijara yasaya Toreya Mîdyayê Iraqê tê pêşbîn kirin ku di çarçoveya piştmaniyê re ya yasayê de kanaleke Kurdî jî vebe û ev yek dê beriya meha Remezanê were pesend kirin.
لگوری جدران وزارت نافخویی عراقی ده شانده که سلخگوریه یا بسر وزارت نافخویی دیار دکه که زانیارین دربارین جوینکه یا سرکردین ریخستان تروریست یا داعش لدر و حسابه گریدای قضای قازمه. هر وها آشکار کرد که لسر بنگه آوان زانیاریان فروکین جنگی یعنی عراق دکاری بون جیه جوین بمباران بکن که در انجام دا 24 سرکردین داعش دگل 18 چکدارین دن هاتن کشتن. د جیوین داوی دا یا سروک هرما کردستان مسعود بارزانی دا یا به پارتیین سیاسی باشور را بریار هاتیه دان که اوده یا اپراسیونن آسیاسی یا باشوری کردستان ورا پیکانین او اوده ده بریار لسر پرسین چارنویسا کردان بده. پشتی سردان و داوی یا بارزانی بو امریکا و چند ولات اروپای کرد به آوایی که بلاستر کار لسر استراتیجیه که تایبت دکن دا که کاربن سرخابون آبوری و سیاسی مسوگر بکه. تی گوتن که ویجاره کرد دخوازن به پلان و دابش کردن رول سیاسی دنابرا دزگهین فرمی ین باشوری کردستان دا کار لسر سرخابونی بکه. لگوری آگاهیان هیچ بریار نهاتیه دانین دا که ده کی اندام به دوی اوده اپراسیون داوه لی او یک هاتیه زانین که سروکتیه هرما کردستان ده سرپرشتیه و یکی بکه. ده هیاما 4 سالانه در فتح آواهی لباجار عمودی باش چی بونه لورا گلک بازرگانین باجیر برای خوددانه بازار آواهی تاوی روش آبوری یا خراب به تایبت لآلین پیدا کرنه و بهابونه آلاوین آوا کرنه. در راپور جوان کردی دا شروعه این بیتر. د 4 سالên dawiyê der rewşa avakirinê li deverên Kurdî li Sûriyê gavin baş li pêş ket herûha li bajarê Amûdê tevî zehmetiya rewşa aborî lê tevgereke pir mezin di warê avakirina projeyên avahiyê de çêbû. نوع غني خو بك نبي قدي مالبات تقدر مالبات دي عمودي خدي عمودين قراش نمان بري خو خد كتن ربيان درفه وعالم جدرفه اني كتن بيدك حلبيبا حمصيبا تدي فر افاكرن قال لك ما خلدي هو كواغن برافن تبقى امكانياتي محدود ويما مدفروت وما بين يذكر في بسبيل عالم شخور بين خدي خاريك وبين خدي دكان كاركي بكن بري كسند هاج بو رخصه انا ما تسهيلات قال لك جوار كرني يعني رسمك يقول كي هندك جبو تشتكي خوشك شي و ماليزيا ذكر جي بري زيديد طابقه ندشتن العمودي عظامه انا سسي وشار جبو اوجي كاري بجبر حمدش بهابوي چمنتو بهابوي هسم جبو يعني متعهد باسم باجار وباجار آوابكن. برز حسین سلیمانی یک ji bazirganiyên sereke bû li bajarê Amûdê di bazara alavên xwarinê de û piştî kêmbûna karê wî nexwest got derkeve dervî Amûdê lewra berê xwe da bazara avakirinê. شغلي ما مجدر جبران داي بس سي تخمة حشتيك يعني بيه غذائيات بسبب فان ظروفها بسبب الرياء بسبب قطنا حدودها فمجبور ام كار كده بكن افري ما قش شعمودين ش اهل بلدن ش ملتي منه فملتي قدايته وقت كاتي قوتبتي دفي ام يعني مقاربن جي ام بدن وانا بێگومان وە گوتێت زانین ئاڤاهiyên mezin qedexebûn li deverên Kurdî wek avakirina kargehan ew bû biryara rejîma Esed ta got herêmên Kurdî li pêş nekevin. Avakirin li bajarê Amûdê qedexebû piştî biryara çilûnehaya rejîmê herûha di her 4 salên dawî de gelek derfet çêbûn lê kesê got bixwaze avakirinê bike rastî gelek astangiyan tê bi taybet peydakirin û buhabûna alavên lêkirinê. جوان کردی اورینت نیوز عمودی درگاه سرزیری سینوری دنابرا هریما کردستان و ترکی ده هاتا وکرن نوچگیهان اورینت نیوز رود ابراهیم چوی درگاهی و چونه و هاتنا خلکه دوی راپوره ده شوپان با آرمانجا پیشخستنا پیوندیان نابرا حکومت هرما کردستان و حکومت ترکیه ده به مراسم فرمی درگاه سینوری سرزیری هاتا وکرن. اف درگاه گریدای قضای آمدیه بسر پارزگاه دهوکی ده بدوربونه که 107 کیلومتر جسنترا باجیر و تنه جبو چونو هاتنا ولاتیان و کشتوگذاری نابرا ترکیه و هرما کردستانی و ایدی هر کس دکاره به پاسپورت خواه در باس ببه جوالاتین هر دو آلیا و چی کسین سوری آن جوالاتین دن
هەگەر ڤیزا بدەسوان هەبە ئەو ژی دikarin derbas bibin. Kesên godvî dergehî de derbas dibin ji Kurdên Tirkiyê an Kurdên Iraqê têlên sînorî nabînin ku xaka wan perçe dike. Ji ber ku bi yek zimanî diaxivin. Em celiyet hodî xelkê Türkanî diçîne Iraqê mirvet me elbora diçîne Seradon me tayî diçîne Seradon. Berîngî jî hemû emel berxeta Tirkî kevte eslî me em Iraqî ne mirvet me hemî elbora em hemî Iraqî ne ezmonê me êke eşîro me elbêrê nêrayî ne em hemî elbora tmînîn. Yani her wextekî ehtiyaceke bî çi arêşenî ne em tên Çîn. Tê zanîn ku di sala borî de piştî serdana Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Nîçîrvan Barzanî ji Tirkiye re li gel Wezîrê Derveyê Daûd Oğlu di kongirekî çapemenî de ragihand ku ew ê 5 dergehên sînorî nû bêvekirin. Serzêrî yek ji wan dergeha ye ku ew ê bareke mezin ser dergehê Ibrahîmil Xelîl sivik bike û ji ber ku ev dergeh hîn duwarê amadekariyê de ye xelk gazina jiriya wê dikin. Xudê dergeh nisbetî dergeh şnû vekir heke hûsa bî rêkêt bî gelet nexweşin heke heto niha çareşenîn yani aleme gelek terxînoken. Teqrîben yê zax û 9 saat û 10 saat alem mod dergehî do. Yani izdiham bû bez vêre ne vêre pîçe rê nexweşe heke wekodî çareşenîn. Li Herêma Kurdistanê sê dergehên sînorî bi welatên Taniştê re heye. İbrahîmil Xelîl û serzêrî ji aliyê Tirkiyê û Sêmalka ji aliyê Herêmên Kurdî li Sûriyê. Lêlgorî hin çavdêran dergehê Sêmalka li pêş bazirganiyê vekiriye. Lê hê bi awayekî eşkere nebûye û sedem jî nediyar e. Serzêrî dergehê sînorî navbera Herêma Kurdistanê û hikûmeta Tirkiyê bi awayekî fermî berî demekê hate vekirin û tenê ji bo keştguzariyê navbera her du aliyan de. Ji bo Orient News, Rod İbrahim, dergehê sînorî Serzêrî. دکتۆر فەیدەڵا قوتبەدین خەزنەوی یەک ji ئامادەکاریên ئینستیتوتە سفرا ciwanan yek û berî 10 salan li Fransayê hatibû damezrandin û piştî veguhestina wê bû bajarê Stenbolê û ji nû ve ew li ser karê xwe berdewam e û rêbaz bi awayekî nû vedicînin û bi taybet duwarê fêrkirina zimanê Kurdî da. Piştî belavbûna gropên teror di rojhilata navîn de û bi taybet di hundirî Sûriyê de hin alî dibêjin ku olê îslametiyê bingehîna terorê ye. Li hin aliyên din dibêjin ku ev yek nerast e û ew alî vî olî bi awayekî nû ji bo berjewendiyên xwe pêk bînin bikartînin. Lê Dr. Feydullah Al-Xeznewî bi awayekî nû olê îslametiyê şîrûve dike. Hêjayê bîrxistinê ye ku Dr. Feydullah ji kufrê derbasî îslametiyê bû. Hor di zimanê me pêşî de hor roj bû, hor riyand weke navê vê televizyona we jî xwe oriyand yani orîn cêgo hor ji wê derdikeve şerqa. Di nav gelê Kurd de gelek kesayetên pispor hene ku li dijî terorkirina olê îslametiyê disekinin. Wek mêvanê me yê îro Dr. Feydullah Xeznewî. Tê de cê xwe dîtiye zehniyeta zendîkuj û mirî parêz. Kesê sax nînin. Ê mirî hene. Ana helê hezir em ê got pêxembera dikujin. Me xwest di vî raporî de em nerîna wî li ser nûjekirina ayîn an godînê îslametiyê nas bikin û me seredana înstîtuta wî kir. Minhac li Fransa medanî li Fransa me da qebûlkirin neşir bû cemiyeta me çêbû bi navê Fransî dibêjinê de Rassemblement Kurd pour la Paix. Fransî bi İngilîzî me gotê de Gathering of Kurdish People for the Peace. Bi Erebî bi Kurmancî me navê kiriye sifra civamê re Kurdaştî, kombûna Kurdaş bo aştî. Taban mefahîmên ce me ne müstemedin ji dînê Ahmed û ne ji dînê İsa û ne ji dînê Musa. Dînê me dînê fitretê. Alaqeta me bi Xwedê. Bi ilim, bi teknolojiya tê rastiyê naskî. Tê naskê kîja derman derhedkê û kîja jeher te dikujî. Di mêjareke din de Dr. Xeznewî li ser bingehîna zimanê Kurdî gelek kar kiriye. Wek ku ew dibêje ku berî ku ez gotinê bi kar bînim, ez vedigerim bingehîna gotinê ku ji ku hatiye. Fecr vebûna cihê rojê, asr asêbûna rojê û megrib gewrbûna rojê û seher seha rojê û şehr seh roj û deha rojê yanî dirêjbûna demê. Dehar dibêjinê de
demek ev gotine ha ego taksima zaman temsil dikin ev gotin hamiz mani mena هەروەها و لە گۆری نەرینە خەزنەوەی و دینی ئیسلامەتیە نە لە دژی موزیکەیە و ئەو vêyekê bi awayekî siyasî dide xuyanî kirin. piştî godîn bû şerê musîqa kirin. Çima şerê musîqa kirin? لأن الموسيقى دشت جو يعني تجمعات خورتان شبابن وقتها خورت وقيز بهبرة جمع دبن وشياري شبه وقتها شياري شبه وكرسي ملوكا بنوانا هجي معاناة مني أساسي ياكو از إنسانك بي دولتم از بي بيرقم از بي أمتم از بي مرجعم از بي يعني كسي منينا كلها منينا سخولي بقرم هيش تقول از نداءك بانك يجي تشكم از هوار بكم ملتي خا از بد ناس كرن انه ون وك غيري خا كارن دولتك خو تشكم رياض علي اورينت نيوز اسطنبول شيخ فيض الله الشيخ بيشكتيا داويه قلت انا ما دوباره كرنا سرنچه رزگارکردنا گوندê xweş li Til Temirê û kuştina 25 çeteyên Daişê li başûrî Kobanê. Erdogan dibêje em ne li dijî avakirina dewleteke Kurdî ne û 15 roj hilbijartina remane û hedef pedengê xwe bilind dibe. Şandeya enekese bû Kongreya Cenêv Sisê digihêje Swîsra û artêşa El Fetih nexweşxaneya niştimanî ya li gundewarê Idlibê rêzgar dike. بله تماشاوان هجا لوی درین گشتن داویه بولتن خویا ایرو نها هون و دنگ هیوی مراد گلکس پاس